Utukubaru arekerero ria rwitite na mbere ni mendekithia ya Azimio ara bethirite bakiwa no mwanka thirikari ithire nende karanthi nabo abethira bakinge mendekithia ngwera bakwenda kenda bethira baitiria maandamano bethira thirikari tithire kinge mendekithia yo batithira bakireka na maandamano yo. Utukubaru ari ni rwitite na mbere kiri mitandao yetu na mbere kwarana batu na kethira nkithoma ntumiri ciaku ora twite na mbere kiri Nteto cietu cia Weru Ithatu yani tukuthurandite kiri Nteto cia Weru Ithatu. Dwariero mendekithia ya Azimio wita na mbere onde Kenya Kwanza ithirite kiwetete kigiria nkethi ati Raila na Rais William Ruto. Rais Ruto na njuri yewe kuwa batete kigiria nkethi aranende Azimio bakuwa batikwenda nkethi kintu kira bakwenda ni mendekithia yo ya ingwa. Mubunge wa North Mentre mudaundi kuwa ike muswanda yo kwenda ekurubara rito na bara bari na runguro meke 5 bakwatekana maite bethira bakibungo kia ndia miaka 20. Akaribo miko mara kulasimiko kama tamure neturo kendo yo kinyithana yo witite kuthikwa no tubo kuthuga konjira. Anko wa tewe ni kiri Nteto cia Weru Ithatu wani betawa MUTEMBEI Edward mwana ritoa mathithio ni Maureen Kome. Tukiambire sibitari ya Meru level 5 kwa itera mbere Burundi bwithitio thinji bo spinal cord para buthirite bukibwithikana wita na mbere na kwithira bukiaira ntuko ya Rwari akiari mwandiki munene wa madaktari ndene ya county ya Meru Moses Buyania awete thirikari ni bwithitie mantu ya maingi kwa rethio tungata ndene ya county ya Meru indi mwanka thai mishara yono nkaweta na mbere ucererwa mutugi kare ena riboti. Narwa twina gikeno muno na itukwira antu betu narwa tukumbi kuthithia surgery cia mugongo kaira twita spinal surgery nkingo mugongo. Ni migambo ya daktari Gacheri ura ni murungamiri wa sibitari nene ya Meru level 5 akiuga ni gikeno kiribu ni untu bwa kuthinja kana gucugurikira mwajwari na thina ya mwindindi kana uniki nkingo riri itaria mbere buru sibitari je gututira mwajeta uju na surgery imwe ira twathithia narua imtu uniki nkingo antu bakauneka nkingo baga inya mwire jumbe inya gwita kioro maumako cha ujonde ja kethro ajate kubwa kijana omwe ya accident arare neo ya boda na unika nkingo na nande utokwaria recovery na itogwetekia agokira na anenja. Daktari Gacheri agitarire thina ira bethirite baekurukira ukanyumene ni wagubo tungata tabu akiuga kaingi no kabaratumaga aje kungi mbere yawo tutiromba kuthithia surgery si turatuma antu mwanka Kenyatta National Hospital na jaria maingi tuginya mtu athirwa na accident au mia mugongo ibatika tembere bakinyana ara Kenyatta National Hospital na jara maingi tuketha twina outcome nthuku antu baketha bena paralysis kwetha batene inya maguru njara na mantu jaja antu batore inya gutumira wheelchair ende narwa tukuthithia spinal surgery ijire tonto twina specialist beto surgeons rotere rungi tugitegera miaka 10 utungata bogi mwire buri kwene gukirithirikari cia matura tukiaria na Moses Buyania ora ni mwandiki munene wa kiama kia Union of Clinic Officers ja county ya Meru nethirite gitarire jamanja mwega jara bonete kari akatha wengwa akia involved itwetha tukiomba kwa address ni nzira cia ngwa ira kwenda tumbite kwithira infrastructure igiakwa muno na ikiomba kwithira iki address somehow ni nzira kwithira irio tumbite kwa na counties iki concentrate much no twetha ikwe na so many dispensaries kuna so many health centers tumbite kwithira kwa ndene ya Meru County before devolution ICU area Nairobi. That was a service ona mtu kwa ICU kangathimo for referral to Nairobi, but currently twina such services around itukuona nya surgery zimo ikomba gwethe kibikithika at level 5 utaure gutikega gitima uwi Buyania no ugite kigina kire kagirwa kiri thirikari cia matura kaingi gitinganaga gutungatira rwangi ruru gima bwa mwingi kiri kugura ndawa cia kungana na kuria mishara ritungu giba rwangi ru counties itena that capacity ya kwethira iki address health needs completely. The other day to thikirite our chief officer na ure ba sesete bakona
ndawa ira tukwenda kenda chomba kwetha iri enough then ya county it is 1 billion, lakini batina that capacity ya kwetha bakiallocate that 1 billion ya kura just dawa peke yake tubati kwalilia. And we have to ensure that kwina payment of salaries ire on the eketha ni uchokia ritibangu gi Nairobi nara kutina challenges kia kura mishara. It is better mwankara to build the capacity ya counties kwetha tina enough resources ya kwetha iba kuomba kukita needs tio na bakaitha iba kuomba either ku develop the health sector. Kiripotera Nteto Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Nyuma ya Rais William Ruto kuria Raila Odinga utiria maandamano kenda bakaranthi barandiria nenda Raila Odinga nethirite akionekana gaka kwenda kwalwa mwerekera yu akiuga arenda bethira bakaraniria ura baranirie 82728 ita Mwai Kibaki untubo ndibonekete nende kureana ubu nene ni kiama ya Kenya Kwanza araba kuwa batitigiria nkethia atete ka Rais William Ruto Raila Odinga bakiuga untubo bukethia bugite na mbere ni mendikithia yethira ya kiolelwa kiri mbunge. Mwandiki wetu Nteto Masindomba aina Nteto Nkuluki kiri harwe siasa. Tutakuwa na nafasi tuketi chini. Azimio la umoja ni ugite ati rienda rwaria taruria rwagitirwo mwakene jwa 2018 gatigati ka Raila Odinga na rais wa kagita kau Mututigi Mwai Kibaki. We have said that this process we want it to be akin to the process that was led by Kofi Annan. That is going to have members of parliament in it, but they are going to sit outside parliament. They will negotiate and only take the final product to parliament as an accord, which will then be passed by parliament. Bobo bwejete kinya nyuma ya Rais William Ruto na Raila Odinga Jumapili nthiruko ritarwaria ruria rwarungikire maandamano jaja atongeretwe ni Azimio. Rais Ruto akiuga bagatara bunge bara bagatongeria rwaria ruru ugochwa ntaira ya kuthiria nkucheni iji gatigati ka thirikari na rutere ruregani na thirikari. We've been this road before. We've sorted out matters in a bipartisan way in parliament before, irrespective of what numbers there are. And in any case, the numbers in parliament, the difference is not that much from where I sit. So I do not see any threat of any side. And in any case, when we engage in a bipartisan approach, it is not a game of numbers. It is a game of reason and how we put our arguments in a manner that carries not one side, but all sides. Yendekithia riri ruria Raila Odinga mona bubu ritijukiritwe bubwega ni rutere rwa thirikari abunge ba rutere ruru bakionekana kuregana na ruba kiuga ati Raila Odinga no ka kwenda gutonya thirikari na murango jwa nyuma. Lakini kulingana na bautani eje bwana Raila Odinga araugire goro na akauga ati gwitikania na bunge igaita ngugi hiu ikuonania interest cia imbiund jara kwaria na ugome na ndire yakuga netumirwe account jere 2008 ikuona ni already interest yewe ikuwa prime minister na tuodro kwena tu deputy prime ministers. We are open for this conversation, but we will not allow the government of national unity. We will not allow a handshake. Let's talk matters that were earlier. We don't expect them to keep on changing goalposts as they have done. You know, we had been warned and told good people, don't engage Raila Odinga. He will say this today, tomorrow he will change and demand something else. You see, now after they are being told that there is nothing to do with the handshake, they want to change it to a different language and say, oh, national accord, which everybody knows is nusu mkate. That is not on the table. Mimi najua hawa watu ulituambia tufanye maneno yetu pale bunge, tusuruhishe ile matakwa yao, lakini kwa sababu wao hawakuwa na haja na cost of living, they had no regard to the issues they were purporting to represent. Wao wenyewe hata siku mbili haikuisha wakaita watu wa press na wakaanza fitina ile ya kitambo. Nataka niwaeleze hivi, president wetu na serikali, we are not going to be distracted by maandamano. Raila Odinga na njore yawe na wekagitene kama maandamano jawe na ugaga mantu jaria kwenda thirikari igitajaria kurugora kwa sava che kithurano kia mwaka muthiru abakiuga ati ni beri ni kanyoni muntu kawa ati ni bo bashindite kithurano ne kiu na kwa ubate gwitikania na ushindi bwa Rais William Ruto. But again, in the same document, what has been verified so far shows that Raila won the elections with
170,355 votes. Raila Odinga nkurukina kwenda gucokerwa gwa kuthondekwa gwa kamiti ya kuthura makomishina ba beru ba ABC na kwendekithia kinya Juliana Cherera na makomishina bawe bathatu bacokwa ngugine. We have also said that we do not want to see the 4 commissioners who had said no to be sacrificed. We want those commissioners to be reinstated so that we can be able to move in as a country in a one and a united way. Raila nkuruki arenda thirikari kwenika ngarama ya uturo bakienda magudija mutu kwina mamwanga ciringi 100 kirembagiti ya mutujwa kiro 2 amwe na kwenikwa kwa maguta ja beterori. Mantu jaja Raila ariuga no mwanka ja kinyanire kwayo bageta na mbere na maandamano jao. Thiri guchinja shiriri kwenda getho iche kweneka ethurani ntobibia kure no wa sheria tugachinchiria sheria cia Public Finance Acts several ila chumba kweneka mantu jau jonte. You raised issues to do with cost of living. Trust me, we all feel the pinch and we want to have a sit down for that. Mantu jaja amwe na bubu Rais Ruto na njuri yawe nawe ni bonenye kuregana na rwari rwa kurugora sava na ubauga mantu ja gutegera kamiti ya kuthura makomishina ba beru ba ABC na mantu ja ngarama ya muturire no jategerwe. But we still do not understand which servers to be open because that matter was well dealt with in the Supreme Court. The reason why we want to limit this conversation to be purely about IBC and nothing else is that we feel that listening to the things that you're raising, the only sensible thing that would say, okay, this is something that would warrant a conversation is on this matter of IBC. You asked me a direct question whether there will be a handshake because of this situation. I want to tell you there will be no handshake. But there will be an engagement in Parliament on the issues that have been raised. Those that Parliament can resolve, they will be resolved. Raila na njuri yawe na bubu ni bakuonekana kuregana na bu na kuonekana bakimakania kairi ati no bacoke maandamanone na kumeneria rutere rwa thirikari ni kira bakuga ni bakubeketha untu bora kinya butumite Raila akauga ati arenda rwaria tarura rwagitirwe mwakene jwa 2008 rutongeretwe ni mututigi Kofi Annan na bo Kenya Kwanza bakimucokeria bari mwira ati no ka kwenda nkethi na rais ire ka mutonyithia thirikari ni. We have never talked about a handshake. That is the language coming from the other side. They're the ones who have been saying, oh, these people, unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. Nyinyi muandamane. Na wata mututishe ati munafanya maandamano next week. Mugeita kesho muache kututisha. Sisi tunaendelea na kazi wa kuandamane waandamane hata musiweke siku 2, wekeni wiki mzima. Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Rena ndigeteri ni ikarobia bunge bantere cho ijire kenda bathura bunge baraba kethira bari kiri kamiti ya mwanya ya kwariria mateta jaja azimio nontere idicho ijire ikionekana toka igekira thingati bandene barabari na mirunga mwe mirito ya gisiasa na lazima Sakayo aende kwao Sugoi. Rutere rwa Kenya Kwanza ruririkana rugatongerwa ni mutongeri wa baraba ingi mbunge nene Kimani Ichung'wah wa seneta Ron Cheruyot mukanukia wa baraba ingi mbunge nene Silvana Sosoro na wa Senate Boni Halwale. Lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Rutere rwa Azimio bakarungamirwa ni mbunge wa Malindi Amina Mnyazi, seneta wa Kitui Enoch Wambua, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina, mbunge wa Suba North Millie Odhiambo, mbunge wa Pokot South David Kosing na mbunge wa Rarienda Otiende Amolo. Tuko na mpango kamili. Ni rwari ya Kenya baingi bakwirigira rugaciara matunda kurigiria maandamano jaria kiri bamwe jaretete asare nene winyangia na kinya ikuo. Masendomba garo ya siasa Ntetone cha Weru TV.
Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua bawite otenkethi kabwithika atete kuona mutongere wa Azimio Raila Odinga bakiare bare Nyandarua bawite rwadiro mantu ya mendekithi Azimio bukethera bukibwithika ndene ya mbunge nene urena mubunge wa Laikipia East Mwangi Kunjuri wite kwino batubo kwa lula katiba kenda Kenya bonthe bachibwa bare thirikarine. Nyuma ya Rais William Ruto kuri Raila Odinga oteria maandamano kenda baraniria ndugu ya Rwari rais na inyeletia tebaeta na bere kuritira Kenya ngwina batetegeria maandamano. Tutakuwa na nafasi tuketi chini ndio tupange mambo yenu yote na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni watu wa Nyandarua, si tukubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Bakiari bare Nyandarua munini wa Rais Rigathi Gachagua na wete ontubombaru na kuotenkethi kabwithika ndi rwari rweta na mbere ndene ya bunge. Umefanya vizuri kuongea na wale jamaa waende bunge, lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Unajua Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Azimio wanakachifu mimi ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Mkoloki Gachagua wete batetegeri ntobia Kenya bia nyango kulukira maandamano na karita ngoe weura ko batere. Like I said last Saturday, no one, and I repeat, no one will destroy any property belonging to the people of Kenya. It will not happen. Nawe mbunge wa Kiero Ndende Nyaro akiaria awite batema kone Azimio nontokinya kura nene baba chindire mwaka muthiru. Na Donio Jeru, mimi niko na jambo moja. Mimi nataka niwaeleze, tukifanya campaign tuliwaambia sisi ni watoto ya Mau Mau. Hawakufikiria tutawanyorosha tuwapeleke nyumbani. Sasa nataka niwaeleze, ile maandamano wanajigabo wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Na niwaambia hivi, wajaribu watafuta mtu mwingine wa kutisha. Wametisha hapo mbele watu ya Serelak. Huyu sio wa Serelak. Huyu hawezi tishwa. Au no tukona kanya kambere gakono kaende weta kuraya nchokerete na Nteto nkoloki. Kurwa bagu na nyakwe na ntu banje nuba wakuru na thoni bakwa no ntu nandi no thoni twatumira nabu twendana na twethia ndugu katwatambiri tuko pamoja maishani tuinuane tuko pamoja maishani tuinuane. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire rugite chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ndago. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu.
chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma narwa, eria te eria. Eria ne lisha. Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1 month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Mubunge wa Northimenti Raim Daud awete ikia muswanda bunge yukuthetera kurubaranende bakethia bakiwato na maitia ba beneu na bena na barunguro miaka 5 kenda bethera bakibungo kia nthi ya miaka 20 yake ari Raim awete bobo atetherie kurubaranende kwithira bakiona kioto kiona kinya kwithira batikunyamaru na inya kaitene kala parenchera. Noe mubunge gicigo bunge kimentie boruguru bona Raim Daud na rina letetendekithiria sheria ndene bunge ria kwikithira litethiri na gutetera twana kagitene karabangina bagwatwa na kuingirwa. The meantime you can be working on your ari mbere kamite watho bunge nene jaila kirithiri tongireti bunge kumurotira tharaka gitonga murugara Raim nenderi thugano ria wekire kiama na kwa mwakorore na EU kanore na kana konyira miaka 5 na kugwatikana maiti ya kibungo kia uku ati batire kwithira kingirwa gwa nkoroki ya miaka 20. If, and I know all of us have gone to prisons to see the inmates how they live, and you will find a nursery in a prison, and you wonder if when a lady is being sentenced, are we sentencing even the child? Bunge ogisheria Raim eshoka kende kithire mwakorore na EU kana kana konyira miaka 5 na kugwatikana maite kibungo kia nthiguro miaka 5 atwatere kwithirwa kingirwa nae jawe kibungo kia nja. Kuna wengine wanafungwa shauri ya kitu kidogo, mambo ya changa ama kupigana, mambo ndogo ndogo. Sasa hiyo inafanya waende na watoto, na wakipeana hao watoto kwa familia hawezi kuchunga mtoto kama vile mama anaweza kumchunga. So that is why nataka watoto wasikae, wanaweza kuwa abused pia kwa jela. Riri nende kithiria na mbere kwa watho rikethro likiuna nkendo nyingi kuhuthurire moni kumakire mwingi irimwe ya nkendo am. Are we not foreseeing a situation where if somebody is charged, in order to avoid the consequences, will deliberately put herself in that situation so as to avoid the mandatory sentence that is set out in law? Is there not a possibility of abuse? A lot of times you try to get pregnant and you cannot get pregnant. So it's a chance which is biological, and it may not happen by the time you are being sentenced. You may be trying so hard to get pregnant and you cannot get pregnant. Is there a possibility that somebody can challenge this particular law based on discrimination? Discrimination would be there, but it's positive. The discrimination is positive. As in our law, when we're doing the gender principle, what we are going to do if we are going to pass it,
That is positive discrimination. Kamite jotho jela kinyo ikethuri thongona ende kithirira raim na boniri batere baketho bakiandika ripoti na kureta kirigaru nene indi bona rite Thau bakethro baritijaniria na kuthiria Nteto au. Watoto ni wakati ukienda prisons ama jela utaona watoto wadogo wako hapo na wamama, hata hawapati mali ya kuenda nje, wanacheza wenyewe kwa wenyewe. Sio mzuri kwa mtoto kuwa mkubwa akiwa kwa jela. Mtoto hajafungwa kisheria, mtoto ana haki zake. Na kuatere kulingana motho ja nthiguru ya Kenya mwekoro akeja gwita kana kanenya keja konera kana nchera gakinyira mekena akethero kerekerwa na kumarome. Nke reporter Nteto TV kumaja kingine kineke mshumoja Nairobi mbita Boniface Mongera. Baya Boniface wagagie bokaria na ikubi ya yuthi muno nterechetio ne West nibithite bikiongeleka ntukuna cherwarua ayuthi na atongere bakiwa ntububu manetie na wacie bongwe bakera bo wete kiani ke urukira ke atumore muno kaitene ka siasa kaitene ka yatuikite manjo ne antubando akeba kuoneka bakithiuronka kuntukumu kiri wa mithika haina ripoti Kini kia misetho na misamanio kia urukira kitigania Westi kira ithaira kina mantua maingi gitare siasa nende ikiete kiraro kia ntubandhu na kini kia rethi bandethia yoka ya kwele kini kieto kiongwa utiona kuntu kwithira kumaki azimbura muchethi ombikia kona nyana araka ithira ni yakatho ni offside kana place ra mtombikia kuringira mengi konthende kathe confusion nyingi enda tukuromba nene betu batwalinya na batumakira keni keto cioro ibithukangi buruno temenya ukuma kimwe utikona na nora egikingi na narantu bakarande nakuo gutina nko kithumba tonanya mtu yani ogoya organize nyachura binya bithe bia dati umbia kuthambia so most of them nyabi monyo temenya ukuma no tunyibi atukangi na chotonanya go ugumera kumania nonto bondu kimbethira ya tethaira ku ibachi ukumanete na mawagagie kithumba untobotumete kinyaba mobao batotoro na njira ite kumenyeka vijana nchobine bakwethia na itukuromba game wetu tuchokerwe proper kenda tondelea kuria boya alafu kona nyengi round cheko wetu Thaa ibo kuri vijana ibakoro nyamno na kura wanu ntobwa Nteto cha wamba no men tukoiturari na games cheto manta wamba butroonekana every Saturday na Sunday in other constituencies school na games atigani West utibi biendelea anto ibaurire mama barabe yako endia nkala na arira tu ina tournament ibaurire no tubaruo the sport ija thirire so we need it back na urgently kuringana na atongeria baikundi bia mitetho bia tigania West atongeria bao babanga mitetho akika itene ka siasa na kuma reu bagetera ringi mwanka miaka 5 the last tournament ira to bithirie yare tigania yare Dr. Mutunga last akiromba kura ende ankuri atire ndaitari ndagaiti athire na itoko were kura ne adogonda otu babithiria na iba no ba promise rero wacho ringi wabatethia twendeleo chetha mithira ya tunierinya mantia maingi na ma crimes ya maingi nontu vijana itokura mno nontu twetera to period we metra 5 metera be ya ringi batoganizera games kenda baromba kura tukona thina ntunya tuwa batwa support ya mithira na uniform period iteme to sustain for those 5 years and tukwenda bando ba come through ya bando ba to support tuko chionde meitare onde na tuendelea na mno challenge tukona mno ya cha mithira boots remoni chiko we out no nturonde ko tuko achetha booty uchetha booty inya mwaka utachenchia no mwanka ikathira untu nya muthira mbo yumo kuma mwaka ngayo kuyo turia muthira yumo tukuromba tongelo mithira na uniform kenda twethera twikintu kimwe na tukionana nkuruki boleterete ofisi FKF ntere ikiara bakiwa batikona ngwe yao outside Tigania West itona offices FKF ikirani boya na itona nyali gicho ikirani boya lakini oya batu kerejo ni eto Tigania West utina ofisi were na inyawa rukuria nene itobaichi marieto lakini utemina bethera bare no utemina baranera story football Tigania West tugembe na chairman Mochena there is a problem in FKF bureko run mubira in Tigania West constituency na kire atiari baraba kinyairia na bao maukune bakiwa misetho etena mbeta urero etekeni no kwende kieni mbitu karia but as long as you support your child we muchiari no area mo structure wengo alafu tu there ina leadership nje sport Tigania West ndakaiga ukira muno kuina scholarship
mwana achetha boya kuma primary to secondary arike secondary mbere eta university ne yako scoutwa coach yake ya kuma another club amwailia amurira certain percentage iwe kamurio kidogo game jia riwe romba ria sethi bakire atongeria Batigania West ndaka ijathire nchovine tucho a way of gukiri ndaka ira ringi no tumichetho ite wapen in Tigania West constituency so ankwenda kuwaji inya ababa wetu our mothers batu support kenda ndaka ira ichoka twambirire na under 21 twambirire na ladies football team in Tigania West ndaka chione jezi tucho inya sponsors baraba ombo support ndaka ichomba gukiri talent nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Nyuma ya tauni ya Mau tuika manispa nende mantu kathombere thite yake aloka ndene ya tauni wera ntuku ya ruare minister wa miundo ndene ya county emirwe thite yake lionga ndene ya tauni omo na mabisa wawe kenda kwalelwa tauni wekethira kibanga no bakerebo wete mantu ya waki tikinya makondrino ya kethira ya kibwethero waloluku ndene ya tauni ya Mawa. Nyuma ya tauni ya Mawa kwethwo municipality mitaratara ya utira tauni yini banganitwo boya kirimiako na wete na mbere bunge ya tauni ngiriri municipality thirikari ya kaunti ya Meru kulukira minister wa miunda na ubangani bwa matauni we Daktari Kithure Rutere urokinyete tauni neje na wika ikaro nene miundere tauni ya Mawa rwaria rure utira ni bakona taito ndi cia miunda yo untu mukarite wa tauni ye Samuel Kambutho awite barike kona taito ndi ikabatetheria kuromba mbeca cia mikobo bankine nikenda bokire biashara cio na arua tukari na mucemanio jwa ene plot ba Mawa tuyite kuthingatiria promise ira twabaere kiume kithiru ati tugahakikisha ene plot bonde Meru County bari na title of ownership yao title deed kana lease ngugi ya Mawa kwambiria na arua tukuyite kureta contractor ora wiyite gutetheria kuthithia surveying ya Mawa town nikenda athiria tumba kuita through process wingi tuona kethira mwaka yoyo kithira risira batura bachwite nkurukie miaka 43 kuringana na ora bauga baguciona baraba ina plot itina lease pomba kwa lease kenda bomba kutumira lease yu kuromba loan ndene ya bank na bomba kuaka miaka yo pari na utethio bakumania na financials ni mutaratara minister Ntere akwayuka jukia kaita kameriena akiuria barabara kita barabarene ni baibangia kuthama nikenda bomba kubwithia barabara kwa Ndova Mawa town municipality town kiri contractor kenda amberia kuthithia surveying na ago twakikishira in the next 4 months kana meriena ejete ngwe wekethro ithri na mapuyu chekwa Nairobi for approval tukoromba bunka mtura wakite kioski yawe barabarene thikari ya mama itetumaira funjo ni ya manto pore pore kwa lakini ibo menya speed no ile 400 kilometers per hour tukubaromba narua urauri barabarene ajo amberie mikakati kuthama pore pore na tutebarakisha mono inde betho baije au bare o irigare ikenda tomba kuthithia barabara yu ciomba gwetirika kiaria na wetauni administrator wa municipality je ni wetimo thimwenda na uritia kariba Mawa municipality kuatanira na mwana kandarathi roknyite ku nikenda mutaratara yo kuria tauni je kara ya municipality yokinyanira untu kinya kariba kenerete kiranki uba kuromba ki ni plot owners kana kariba Mawa pombe kwa contractor support na pombe kwa consultant yetu raweretwa support pombe omwa ample time kurtangui na ba support thirikari ngavana Kawira Mwangaza kire efforts cha kuomba kuhakikisha muntu wena plot Mawa ena title deed. Her Excellency Madam Kawira uturi congenize twe antu bembe na kona ni bwega kwithire kwina lease batu gintu kia mbere Hondi town ina nkuruki antu mana thatu na bena plots batiromba kuona inyera andure chiringi igana nontu batirare ya maratasi na ndi lease ethithwa maratasi jeoneka leasewood ingwitikia barabara ya biashara na baba gwita biashara utembanki itemba kuba nenkera mbesha
Mwenda ne wite mibango irio kumotongerene bwa gavana Kawira Mwangaza utira biashara bonde batauni jeni babangani tora kobatire. Plan ya mawa ni very important. Na ki plan ya mawa ni umbeta kudikit na to komba kursetura biashara vetu. So krai kwenda kana da in implementation na mbecha ikeya. Tuete municipality gavana na to assure that gavana aga support mawa na a lot of money no turai kwenda kana ni mbecha cha komba ku implement plan tokere ukas toko yo tokere antu ba serious toko yao na tokere antu biashara bonde iri cha kurutira biashara. Kiripotera Weru TV ku mama wa Gembe South mbito Marion Karugi wa Kenyua. Kenda kuthiria thina cha mathoanio mubunge wa Ekurundene ya kaunti ya Meru bwatanite na sibitari ya Chiromo ya mathoanio nibambiritie rwendo rukuma Nairobi mwanka Meru kiri mantu igie kumethia antu mantu igie ugima bwa mathoganio araba tumurite baiskiri na baketha bakirikirie rwendo runtu ya ruyu ndene ya kaunti ya Meru. Boniface Mongera aina ripoti Intu kwa narwa karoki gateitiro bobwega mbere mathathe sibitari nene mirimo ebiongo Chiromo ya Nairobi. Ojo noe imurungamiri Ekurundene kaunti ya Meru bikarambo kairemia na gitumi karambo kairemia haikithia karoki rinya mbere gutumanuka ukali kurugurireti babeskiri 50 baria bojo njaira kumaja Nairobi mwanka Meru. Mugwe na moroto jo munene tukombora keri no ntuba sauti kwethira tiu kinjilira ura kubatere twitana mbere yume kigiri mantu igi muremi uri ume kome kinyone thirite akiliunga ntere cia nchuriboro rethirite akiwatanira na Kawira Mutembei ura ni mutaalamu wa mantu ya ndawa no rurekiti ninde ukuma kiri uremi boitunguru kenda uciukiria ndene ya uturo bwawe. Urimi no bugwete mugongo jo manthiguru chemani na Kawira Mutembei wa kuuma Nchuriboro ruire rwarera urani mutaaramu wa ndawa chiantu na mubiashara maguta ja peteroli no endi ngugi iji cionthe atiganire nacio na gutonya kiri urimi bwa gitunguru ingo indendete biashara muno kuma wana bwakwa nontu my mom na introducere ndi mwana munini muno kunde ya Methodist ndawaki for 5 years kuma unda umandeta ke petroleum industry ndambiria kwenda petroli na kinyatha ino mbendagia. Kawira ambirite no urimi bwa mung'au mukuru wakwa nagurite munda ari na eka ijire cia mbere unde yandambiria kurima eka imwe season ya mbere keu imwe ndafani kuoketha kunia 17 cia mung'au after 2 months dendia ndona profit ke mung'ojura ndarimite. From there unde ndethro ndina interest ya kurima muno ndera mukuru no turime na tukona mbesa apart from kwendia peteroli. Nyumene nezira atonya kiruri mbwa gitunguru no nakyo kwiburia urimi bwakyo utebuthithio tina kiki Kawira agutumenyithia tumba kurima urimi bwa gitunguru utina roje tinga ponje bwaho after bwaho twairima gitunguru ikaijiri kurima ikaijiri no komitonere mbesa tutongerere munda ikaingana ingeijiri already kwa 5 twata tukiongera au na maisha yaendelea au tona munda yo munene anti ukuria twagikunde rujere kwibunge gitunguru apart from kwithirikia ndaro ijiro ruinge after ntuko mugwanza no mwanka kiugiro ndawe mpio na ndawe manginyo kwena tunginyo twitawa drips tutonya atigati kwa tweka rira tunginyo tonya gatigati ga gitunguru twinywa ruje na gitunguru kira itukuona gitunguru kenda kimatia kintu gya kuria no mwanka kithire kina ruje ruingi kuno mwanka after every 7 days ugire ndawe manginyo na ndawe mpio ane kimurimi wa gitunguru aragia rwaria rwa tan utara urang karima tani nyingi kinya gitunguru kia wenya kia kinya chiringi 20 nteta asara ngachokia mbeo mbesa chia mbeo na nchokie mbesa cia ndagwa na ciantu brabe mudere bakumenye uramenya mboro ya nguku ti njaga ya kurima gitunguru kana gikwachi kinda gutu kino mwanka munde no thithiera yetawa crop rotation thai turimite o ikainya
ikaijire twande gikwachie ikaijire ingi twande mung'au kenda nchoki onoru ta mung'au mono iyo ti onoru no mwanko swempolea kethira yonto eburinio yethere thongi mono ki muthetu nete mirimo neitoro mono kara kaingi twatumira mpoleo yonto engoko nireta murimo yita wa gatombo kawire na bubu bagututara kwira maybe achiere banthukiekwa uremi iborea na uremi tekueti kurema ni ushamba nonto antu baba inge bekara taunine bakamene maybe no mwanka ngui ne ofisi ne ngui cia thirikari nteko discourage antu kuandikwa no wethera wandiki lakini wethera wene nyamunda jwa kuikemwe wayoteje Antuni ya Weru TV muremi uri ume na kome kinywa Ritha inya na ndagika 13 au no tukinye muthia nteto chetu ngucokeria nkatha na tuboke watandirite na uni na kumagire methetu ya Nteto nkwendere Itembei yuri ithari mobie mwene inya murungu honi beto Mutembei ndwant moneto mathithia ukari more in come. Good night and God bless.